Turabasuhuje inshuti banyuze Africa aho muherereye hirya no hino tunabona umwanya wo kubahereza ikaze makuru incamake mu kinyarwanda nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Alex. Amakuru mu ncamake mu kinyarwanda reka tuyahere mu Rwanda. OMS yashimiye uburyo u Rwanda rukomeje kwitwara ku cyorezo cya Marburg. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashimiye u Rwanda uburyo rukomeje kwitwara no guhangana n'icyorezo cy'indwara ya Marburg nyuma y'ibyumweru bitatu cyadutse mu Rwanda. Loni yagize icyo ivuga ku birego bishinja RDF gufata ku ngufu abagore muri Centre Africa. Umuryango w'abibumbye biciye mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centre Africa MONUSCO wahakanye ibirego bishinja ingabo z'u Rwanda gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bo muri Centre Africa. Unashimangira ko uduce byavuzwe ko hakorewemo biriya byaha zitadukoreramo. Ibyahoraga biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagaragaye no mu Burundi. Yatewe amabuye kugeza ashizemo umwuka. Mu gihugu cy'u Burundi umupolisikazi abaturage bamuteye amabuye kugeza avuyemo umwuka wa nyuma. Ni nyuma y'uko nawe kuwa gatatu tariki ya 16 Ukwakira muri uyu mwaka yari yishe umuturage akoresheje imbunda. Ethiopia, amakimbirane hagati y'ingabo za leta na Fano ashobora kuvamo indi ntambara yagutse. Imirwano ikaze mu karere ka Amhara muri Ethiopia hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba zo muri Amhara iratera impungenge ko ishobora kuvamo indi ntambara yagutse. Amakuru mu ncamake mu kinyarwanda reka tuyasoreze kuri iyi ngiyi y'igisirikare cya Isiraheli kivuganye indwanyi ikaze yo mu mutwe wa Hezbollah. Ni amakuru yashyizwe hanze n'igisirikare cya Isiraheli aho kigambye kuba cyahitanye umuyobozi ukomeye wo mu barwanyi ba Hezbollah uzwi ku izina rya Hassan Awadi, kivuga ko uyu yagize uruhare runini mu gutera ibisasu bya roketi ku butaka bwa Isiraheli. Ku makuru arambuye. OMS yashimiye uburyo u Rwanda rukomeje kwitwara ku cyorezo cya Marburg. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashimiye u Rwanda uburyo rukomeje kwitwara no guhangana n'icyorezo cy'indwara ya Marburg nyuma y'ibyumweru bitatu cyadutse mu Rwanda. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima OMS Dr Tedros abinyujije mu itangazamakuru yatangaje ko u Rwanda rwagize abarwayi 65 aho 15 muri bo bahitanywe n'icyo cyorezo cya Marburg, 17 bakaba bakiri mu kato aho barimo kwitabwaho n'abaganga. Dr Tedros yagarutse kandi ku ngamba zihariye zikunze gushyirwaho mu bihe nk'ibi ngibi. Si ibyo gusa kandi yanatangaje ko gahunda yo kubaka uruganda rutunganya inkingo mu Rwanda ko ikomeje ikaba inageze kure ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ndetse na Kaminuza ya Oxford yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr Tedros kandi yagarutse ku cyorezo cya monkeypox kiri kuri uyu mugabane wa Afurika cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora nanone yagarutse ko nko mu bihugu nka Kenya, Uganda n'u Rwanda byemejwe ko byapimwe, naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abari munsi y'icya kabiri cy'igihugu bapimwe abenda kungana na 1/2 cyabo byagaragaye ko nta cyorezo bafite. Yavuze kandi ko bishoboka ko bamwe bapimwe ubushita bw'inkende ariko bafite ibimenyetso by'izindi ndwara nka chickenpox ndetse n'izindi bishoboka ko zagira ibimenyetso bimwe. Yagize ati umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku buzima uri gushyiramo imbaraga mu gukora ubukangurambaga bw'inkingo aho abagera ku bihumbi 19 kuri ubu bamaze gukingirwa. Yasoje agira ati umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku buzima kandi ukomeje gushyiramo imbaraga mu guhangana n'ibi byorezo babungabunga ubuzima bw'abaturage. Loni ivuga ku birego bishinja RDF gufata ku ngufu abagore muri Centre Africa. Umuryango w'abibumbye biciye mu butumwa bwawo bwo
kugarura amahoro muri Centre Africa. MONUSCO wahakanye ibirego bishinja ingabo z'u Rwanda gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bo muri kiriya gihugu, ushimangira ko uduce byavuzwe ko bakoreyemo biriya byaha zitadukoreramo. Ku itariki ya 16 Ukwakira nibwo umunyamakuru kazi Deborah yanditse inkuru ikubiyemo ibirego bishinja ingabo z'u Rwanda ziri muri Centre Africa muri MONUSCO gufata ku ngufu abagore n'abakobwa ndetse no kubakorera ihohotera rishingiye ku gitsina. Itambutsa ku binyamakuru bya The New Humanitarian na Le Monde. Mu nkuru yasubiyemo ubuhamya bw'abagore batatu bavuga ko basambanyijwe ku ngufu n'abasirikare b'u Rwanda, barimo uwitwa Jeanne avuga ko yasambanyijwe yagiye kugurisha imbuto mu birindiro byazo. Uwitwa Grace avuga ko yasambanyijwe mu mujyi wa Pulu wo mu majyaruguru ya Centre Africa, ndetse n'abandi bagore babiri bavuga ko basambanyijwe ahitwa Ndasima mu birometero bibarirwa muri 400 uvuye muri Mbago. RDF mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Ukwakira yavuze ko ibyo byose ari ibinyoma bitashoboka kubaho ku mpamvu zirimo kuba uduce ingabo zayo zishinja gukoreramo ibyaha zisanzwe zitadukoreramo. MONUSCO mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane tariki ya 17 Ukwakira nayo yashimangiye ibyatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Ati dutangazanyije umubabaro ko izi nkuru iya Le Monde na The New Humanitarian twatanzeho amakuru arambuye zishyira mu majwi ingabo zitigeze zoherezwa mu duce bivugwa ko byakorewemo. MONUSCO kandi yagaragaje ko abagore n'abakobwa bavuga ko bahohotewe n'ingabo za RDF batigeze bayimenyesha ko bahohotewe, nyamara yarashyizeho ingamba zo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, by'umwihariko uburyo bufasha abahohotewe gutangira amakuru ku gihe. Ubu butumwa cyakora buvuga ko hagomba gukorwa iperereza byagaragara ko hari abasirikare bahohoteye bariya bagore bagahabwa ibihano by'intangarugero. Guverinoma y'u Rwanda biciye ku muvugizi wayo wungirije Ariane Mukurarinda aheruka gutangaza ko ziriya nkuru zishinja ingabo z'u Rwanda gufata ku ngufu nta kindi zigamije usibye kuzisiga icyasha nyuma y'imyaka myinshi zikora ubutumwa bwazo neza. Biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagaragaye no mu Burundi yatewe amabuye kugeza ashizemo umwuka. Mu gihugu cy'u Burundi umupolisikazi abaturage bamuteye amabuye kugeza avuyemo umwuka wa nyuma. Ni nyuma yuko nawe ku wa gatatu tariki ya 16 Ukwakira yari yarashe umuturage akoresheje imbunda. Byabereye ahitwa Gatongati muri zone ya Rugari mu ntara ya Muyinga ahaherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byo muri iki gihugu cy'u Burundi bivuga. Nuko uyu mupolisikazi wishwe yarazwi cyane ku izina rya mama wa leta, naho uwo muturage yarashe arapfa yitwaga Zamborini wari uri mu kigero cy'imyaka 40. Abaturage baganiriye n'igitangazamakuru cya Sosomedia dukesha iyi nkuru bagize bati igihe byabaga Zamborini yarafite amajerekani abiri ya lisansi ku igare rye, abapolisi babiri bamutegetse guhagarara ariko yanga kubyubahiriza. Umupolisikazi niko guhita amurasa arapfa. Muri ako kanya nibwo abaturage bahise bahurura batangira guhita batera uyu mupolisikazi amabuye n'ibiti. Mu butumwa bw'amajwi bwasakajwe ku mbuga nkoranyambaga bwumvikanaga uyu mupolisikazi atabariza bagenzi be kwica abasivili ngo kuko bashaka kubarimbura. Bagenzi be baje kuza barasa mu kirere, abaturage baratatana. Byamenyekanye kandi ko abagabo bo muri ibyo bice bataraye mu ngo zabo batinya kwihorera kw'abapolisi. Nyuma abashinzwe umutekano n'abayobozi bo muri iyo ntara berekeje ahabereye icyo gikorwa kugira ngo bakore iperereza ryimbitse rigamije kumenya ukuri kw'ibyabaye. Ibyo byagaragaye muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi mu zindi ntara. Gusa ikitarakozwe mu Burundi nuko bamwishe ntibarye inyama ze, ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barangiza kwica uwo bishe muri ubwo buryo bakotsa inyama ze bakazirya.
amakimbirane hagati y'ingabo za leta na Fano ashobora kuvamo indi ntambara yagutse. Imirwano ikaze mu karere ka Amhara muri Ethiopia hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba zo muri Amhara iratera impungenge ko ishobora kuvamo intambara yagutse. Muri Nzeri imirwano yabereye mu mujyi wa Dibraka na Debata mu majyaruguru ya Gondara yahitanye nibura abantu 9 abandi 30 barakomereka. Muri uko kwezi umutwe w'ingabo zo mu bwoko bw'abanyemahara uzwi ku izina rya Fano wafashe akanya gato Gondara, umujyi ukomeye mu by'umuco kuva kera. Impande zombi zisa nk'izirimo kwitegura amakimbirane y'igihe kirekire nk'uko iyi nkuru tuyikesha Africa Defense Forum ikomeza ibivuga. General Teframomo wahoze ari umuyobozi w'ingabo muri Ethiopia winjiye muri Fano muri iyi mpeshyi yagiranye ikiganiro n'imbaga yavuze ko ifite imbaraga kandi ko igihe kitaragera cyo gushyikirana. Efra yagize ati reba iyi ntambara y'intwaro, reba uko yakuze mu mwaka umwe gusa. Ati nta muntu ushobora kuduhagarika mu gihe tugenda dutera imbere. Fano yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 nka muvuma yo kwigaragambya, nyuma iza kuba umutwe witwaje intwaro uvuga ko urengera uburenganzira bw'ubutaka bwa Amhara n'izindi nyungu. Mu ntambara yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2022 yabereye mu karere ka Tigure, Fano yafatanyije n'ingabo za leta kurwanya umutwe wa TPLF. Yaba Fano kimwe n'ingabo za guverinoma na TPLF bashinjijwe ibyaha by'intambara bikabije birimo n'ibitero simusiga byibasiye abasivili. Igisirikare cya Israel kivuganye indwanyi ikaze yo mu mutwe wa Hezbollah. Ni amakuru yashyizwe hanze n'igisirikare cya Israel aho kigambye kuba cyahitanye umuyobozi ukomeye wo mu barwanyi ba Hezbollah uzwi ku izina rya Hassan Awadi. Kivuga ko uyu yagize uruhare runini mu gutera ibisasu bya roketi ku butaka bwa Israel. Ku munsi w'ejo hashize Israel yasabye abaturage baturiye ibice bimwe byo muri Libani kubivamo ngo kuko bagiye kubigabamo ibitero bikaze. Israel ikavuga ko bagomba kuva muri ibyo bice kuko bituwemo n'abarwanyi ba Hezbollah. Ibyo bice birimo Salayini, Tamini na Safi. Ibyo byabaye mu gihe Minisiteri y'Ubuzima yo muri Libani yatangaje ko ibitero by'indege bya Israel byo kuwa gatatu byishe abantu 16 mu mujyi wa Nabatiya haherereye mu majyepfo ya Libani, barimo n'umuyobozi w'uwo mujyi, binakomeretsa abandi barenga 50. Libani yamaganye ibyo bitero ivuga ko byerekana ko Israel itakirimo ihiga abarwanyi ba Hezbollah, ko ahubwo irimo kwica abasivili b'iki gihugu. Minisitiri w'ingabo wa Israel Garanti nawe yatangaje ko Israel itazigera ihagarika ibitero kuri Hezbollah. Israel kandi yatangaje ko roketi zirenga 50 zarashwe kuwa gatatu zarashwe ku butaka bwa Libani. Caho ntakagaruka, mwari muri kumwe nanjye Alex.